US amati Israel gi maikai dagi Iran de attack chatrakpa ngasi ga thana numitra ni pani sujin kra haukiba pungkun mari gi manung ga thokiba maru iba thobok singi manung da UAE gi konung Dubai de laiba international airport ta drone ching akan ma attack amada mafam khara mai chak tuna flight kaya cancel tokre loinana Israel gi maikai dagi Iran gi konung Tehran da anogo attack sing chatragani haina lokthorokre Dubai de laiba international airport ta drone attack amada airport adugi saruk khara mai chakhan kibadagi international flight kaya authority na suspend tawkiban loinana hana paigedaba flight sing lambil kaya amasu hongtok hongjin tawduna flight sing adu amona paibagi thabak masing hantharabasu adumuk chathan ki haina immediate airline gi makai dagi hail Iran da laiba Red Crescent Society na phongdorakpagi matung inadi mamang de Israel gi makai dagi chatrakiba attack sing aduna maram oiraga society adugi clinic amadi at relief force amada akaya to kaya thokhin ki hairi marak asida ngarang pawgi channel amaga wari sana bada Iran gi foreign minister Abbas Araghchi na Tehran yasina bagi tamakta wari sana si haibu wafam ama Donald Trump na phongdorakhi badu aran bani Iran gi maiki dagi ceasefire gi wafam amata phongdokpa leikide loinana yasina bagi matang da su hui amata thangkide leibak adugi matam changlapasu changna masa matom ta ngak thokchana bagi tamakta sem satun lei haiki Iran gi Revolutionary Guard Corps gi maikei dagi hojik sijinnariba misal sing adu sahi 10 gi mamangda leiraba misal ngaktani Israel chatrakpa lala si gi horakpadagi hauna Iran na nauna puthokpa makhal gi misal amata sinaba haudri haina Corps asiki wanganglo Brigadier General Amil Muhammad Naini na phudokladuna khulai sing matik chana hujik chu leiri haina makna makha taki ngarang phawbadi US amandi Israel chatrakpa phewai tang kunipang attack adu dagi horaga punna Iran da miyoi lising amaga samri nipum mari sikre loinana atopa miyoi lising trani panga changma yankhai mathoi hen baromna asu open nang kri haina mafam adugi report aman hairi UAE gi media office ki maikei digi phongdorakpada laibak adugi Fujra gi industrial zone da Iran lomdagi oigini haina thajaba drone gi attack amada mai chakpagi thotok ma thokre loinana Abu Dhabi da misala mana kar da panmadagi mafam aduda laiba prester masa amaru sikri hairi ngasi gi oina Saudi Arabia gi nongpok thangba jaga singda laiba tongan ba drone contract lom nongthakta thugaibung ki hairi adu drone sing adu kadgom dagi perak bano haiba maroldi hoji phawba gi khangma ngamdre USA gi president Donald Trump na mahaki social media posta Iran mu maral kya siraduna media manipulation tawbada artificial intelligence sinnaduna lan adu ta tongjana bi Iran gi maikai dagi akan ma thabak chathari haina photokhe mahakna makha taraduna USA gi maikei dagi Iran gi drone puthokpham factory singda strike chathaduna makhoi gi maikei dagi khulai masing yamna hanthare makhoi gi military sima pangal hanthaduna akanba mongda thabak tobu ngamlaroi haina phongdokhe marak asida Israel da ngasi ayu anganbada misal gi attack chatharakadawre haina leiba adugi mayai thangma mafam kayada sayen khongkhe aduba hairiba Iran gi kaplakpa misal sing adu mi ta da mafamda takibadagi asok apan nang kiti haina mafam adugi local media gi maikei dagi report tore Iraqi security source amagi matung inadi nongthaktagi chatrakpa attack amana Jarful al-Shakhar area da laiba pro Iranian Popular Mobilization Force ki headquarter da strike taroktuna miyoi home sokhi security gi source asina makha taraduna hai laibak adu air defense ki maikei dagi Baghdad da laiba US embassy ki akoiba amadi Sana al-Din da laiba Balad air base sing adu tamna kapsilakpada Iran gi drone kaya ama mai pakna nongthakta thugaibung ngamki hairi Amaromda Israel gi maikei dagi Lebanon gi khathang saruksinda anog attack kaya chathaba hori Israel gi military gi maikei dagi phongdorakpada makhoina chathariba attack sing adu maruoina ground attack oiduna Hezbollah gi leifam singda chathaba attack ni hairi Lebanon da Israel na chathaba attack sing aduna maram oiduna hoji phawbada punna sikiba mi gi masing chanipan gi yankhai yogre loinana madugi marakta angang chamagi matakti yauriban Iran na maleng apun mathau chada kun gi changda puthokpham oiba State of Hormuz pu thingjillakpada panduna leiriba thau puba cargo ship sing adu puthoraknaba security pinanaba USA na lokalakpa khongthangda saruk yaroi haina phongdorakpa NATO gi lebak singi mathakta President Donald Trump akanbu warning tawkre North Atlantic Treaty Organization NATO da USA na khwaidigi maru oibal chingba leba oiriban Organization asigi manungda Europe ki mapangal leiraba leba kaya amasu yauri Israel amadi USA na Iran da akanbu mongda landaba hokibadagi
मदुगे पाउखम ओइना इरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज अदु थिंजिंदुना थमखिबन पंदुना लैरिबा जहाजसिंग अदु सिक्युरिटी पीदुना यूएसएन लौथोकनबा होटनबदा नेटो लेबाकसिंग फोर्ससिंग सरुक याननबा वफम फोंदोकनुबदा यानिंगदबा कया फोंदोकनरखिबन यूएसए खक्तना थौदांग अदु लौफम थोकते जापान अमदि ऑस्ट्रेलिया की माइकैदगी मफम अदुदा ईरान की ड्रोन अमदि मिसाइल अटैक्सिंग अदुगी रिस्क लौबा ngamloi हाइना फोंदोरखि मखोइद नतना यूके सु मखोइगी माइकैदगी लानमिसिंग थाजिनबा ngamloi हाइरकपनि हाइनासु पावसिन मखातार लाना सोखल्लबा गजा स्ट्रिप्त नोमाजिंग निमित्त इजराइल एयर स्ट्राइकसिंगदा नुपामचा अनि मिरोनबि नुपी अमदि पुलिस ऑफिसर निपान यावना यामद्रबदा मि 39 सिखि हाइना हॉस्पिटल अथॉरिटीसिंग फोंदोकरे नोमाजिंग निमित्त के अयुक्त इजराइल एयर स्ट्राइक अमा मयाई थंब गजा की अर्बन रिफ्यूजी कैम्प नुसैरत लैबि युम अमदा तादुना चही 50 की मतै मनाउ अमा लोइनेना मखोइगी चही 10 की मचानुपा यावना मियोइ मरी सिखि हाइना मनाक नकपा लैबा अल अक्सा मार्टियस हॉस्पिटल ना हाइरे नुपी अदु मिरोनबिनि हाइना हॉस्पिटल ना कंफर्म तौकी सिखिबा मरी सुबा अदु युमलोनबा चही 35 सुरबा नुपामचा अमनि अमदि नुसैरत लैबा अवादा हॉस्पिटल पुकटकी हाइरे अखोई तुमली अमदि मिसाइल अम कपसिलपदगी हौटकी स्ट्राइक अदु यमना कल्ली मंगजौनना वार्निंग पियकपा अमतसु लैखिदि हाइना युमथंगनबा महमूद अल मुतासिब कौबा मियो यमना फोंदोकी नोमाइजी निमित की निमित युंग मतुंग अतोप स्ट्राइक अमा हाइरिबा मयाई थंग सरुकता लैबा जवाइदा जंगजफम साउथ नॉर्थ सला अल दिन लंबीदा पुलिस की गाड़ी अमगी मथक्ता ताकी हाइना हमासना चलाइबा इंटीरियर मिनिस्ट्री ना हाइके स्ट्राइक अदुदा मयाई थंग गजादा सीनियर पुलिस ऑफिशियल अमा ओइबा कर्नल इयाद अबू यूसुफ यावना पुलिस ऑफिसर निपान सिखि हाइना मिनिस्ट्री ना फोंदोकी हक्चांगसिंग अदु पुखलखिबा अल अक्सा मार्टियस हॉस्पिटल असीबा मसिंग अदु चुमले अमदि अतै 34 सोखि हाइना फोंदोकी ममांगना थोखिबा हमास मिलिटेंटसिंग ओइबा लनमिसिंगना नोंमै कापसिनबदगी थौदोक अदुगी लमन खुमदुना नोमाइजिंग निमित्त हमास मिलिटेल अमदि एयर स्ट्राइक तौकी हाइना इजरायली मिलिटरी ना हाइके मखा तबा कुप मरोलि फोंदोरखिदे सिखिबसिंग अदु गजाद इजरायल अमदि हमास की मरक्त सही हेलबा लालम लेबननबा सेसफिया यानची अमा होटनखबा मतुंग गजाद पैलेस्टाइन सिंग मनुंग सिबा ख्वाइदि अनौबनि हाइरे ख्वाइदि कन्ना कापनबा कर हंदरबसु सेसफिया मनुंग इजरायल नोंमै काप नुंति उइ हाइबा याउरि इजरायल की फोर्स ने मिलिटरी खुदम चंब जोन सिंग मनाक्ता पैलेस्टाइन सिंग एयर स्ट्राइक हंजिल हंजिल अमदि तोइन चथबदा पैलेस्टाइन चत्रुक यंखै हेन सिखि हाइना गजा की हेल्थ ऑफिशियल सिंग हाइरि इजरायल हाइरि इजरायल की फोर्स ने तौरिबसि सीजफायर थवाइरप सिंग पाखम पीबनी वांटेड मिलिटेंट सिंग टारगेट तौबनी अदुबु सिखिबसिंग अदुगी मनुंग तंखाय अमरोमदि नुपी अमदि अंगांग सिंग हाइना गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ना हाइरि हौकिबा कुमजा 2023 की अक्टोबर की तंग 3 हमास चिंग मिलिटेंट इजरायल की खातंग सरुक अटैक तौबदगी थोखिबा लाल असिदा पैलेस्टाइन 19 की चनीगम सिखरबन अक्टोबर 3 मिलिटेंट इजरायल की खातंग सरुक चत्रखिबा अटैक अदुदा मियो 1,100 हेन सिखि लोइनना मियो 250 हेन फारग पुखिबनि हाइनसु पावसु मखाता येकनरिबा अमदि येकनबसिंग लांदारकपदा सौगटपा लेबाकसिंग ओइनदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज मखाताना थिंजिनगनी हाइना ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची अमुक हन चेक्सिलुवा थमग्रे ngasi semi official students news network ta phongdokhi warol amada foreign minister abbas arakchi na hai laibak asina kaidonung da khut thokna lepna bagi phongdokhi bu leiti loinana israel amadi us ki mark la lepna bagi wafam singsu phongdokhi bu leiti hai ki malem guna thau pusuk putok pujin tawda maroi lambi am oiriba state of hormuz asi laibak asiga yeknariba amadi landa abada tengmang ri laibak singi oinadi athingba thambani hainasu foreign minister abbas arakchi na phongdokhi फॉरेन मिनिस्ट्री की वांगलोइना फोंदोखि वरोल अमदा टाइम्स ऑफ इजेना कोट तौदुना थमखि वफमदा हौजी वेस्ट एशिया दा सोकनरिबि लाल असिदा सरुक यादब लेबाक सिंगी ओइनदी जहाज सिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज फाउदन चटपि यागनी तौबदबु लेबाक असि आर्म फोर्स तगी हाना अयाब लौबगी तंगाई फदबदि लई हाइके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्पना ईरान थिंजिनदुना थमलिबा स्टेट ऑफ हॉर्मुज असि अमुन हांगदु हनबो होटनबदा तोंगान तोंगान बा यूएस के मपांग ओइरिबा लेबाक सिंगदा हाइजखरबा मतुंगदा ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज अथिंग थम्बगी वफमसिंग असि अमुक नौना फोंदोरखिबन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प स्टेट ऑफ हॉर्मुज की मतेंग लौरिबा यूके चाइना साउथ कोरिया फ्रांस अमदी जापान सिंगल लेबाकसिंगदा हाइरिबा स्टेट ऑफ हॉर्मुज हांगदोनबगी थौरांगदा मखोइगी ओइबा लानगी जहाजसिंग मथौ तोहनगदबनी हाइना फोंदोरखरबसु लेबाकसिंग असिना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वरोलसिंग अदुबु सवटखिदबन यूएस ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमुक हांगदोनबगी मतंगदा लानगी जहाज मथौ तोहनबदा
याखिदब लेबाकसिंगि मनुंगदा यूके इटली जर्मनी जापान अमदि ऑस्ट्रेलिया सु याउखि नकलम रोमदा वेस्ट एशिया सोकनरिब लाल असि निमित 19 सुजिलपक लोइनना यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हौजिक सोकनरिब लाल असिदा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो अमदि यूएस का मिचंग ओइब लेबाकसिंग सौगलक्त्रबदि तुंगदा अफब ओइरोय हाइनसु अकन वफमसिंग थमगी ngarang financial times ka akhanana unaba amada president donald trump na russia ga lan suknare bi ukraine di us na chawna mating pangli matawasum na europe le vaccine su state of hormuz asi hangdokna bu hotna bada us ki mating panggadabni haiki afghanistan gi nopok thangbu chokta laiba coast region da ngarang numidang da gi horaga ngasi ek phawbagi oina pakistan gi maikai gi bom thadrak aduna maram oiduna angang ahum yauna punna miyoi mari hatkre haina afghanistan gi official gi maikai gi hail हौकी बच्चों थारगा ngarang attack aduga punsillaga pakistan chatrakpa bom kapsillakpagi attack sing aduda punna micham 35 sikre afghanistan authority sing phongdoropagi matung inadi mafam adugi oina ngarang nongyai chabukta pakistan maikai dagi motor cell sing kapsillaktuna gurbuz district ki manungtena leiba nari khungangda nupi amaga angang amaga hatke mafam adu governor gi wangangloi mustafir gurbuzna nongpok thangoi coast province ta motor cell kaya mafam adu leiba Kaithel health clinic amadi atopo khungang amadasu kapsilakhi khoski afghan dubai area da ngang numidang motor cell sing aduna maram oiduna angang ani amasu sikhi loinan asok pasing adigi manungda ani amadi arubu phim de lei haina wangalo eduna makha taki sikhi bamiyo sing adigi manungda akoppa verification gi matangda pakistan amadi afghanistan linga maike degi yamna marik chumba pawadu mafam aduna yamna manung hanjin maramna phangmangamdri hairi लेबाक अनि की मरक दुरान लाइन अनक जगह सिंदा क्रॉस बॉर्डर की ओइब लालदुदा मिचम द खुद थानदब हाइनि यानब लेख्रबसु मिचम सिबगी मसिंगदि हेंगलकली इराय निमित्त अफगानिस्तान द लेब यूनाइटेड नेशंस मिशन की मकेद की फोंदोरप रिपोर्ट अमदा ममांग थागी तांग कुंतक की अफगानिस्तान अमदि पाकिस्तान खुद थानबगी थब हेंगलक मरमना अफगानिस्तान लम थंग मकेद यामजबद मिचम 15 सिग्रे हाय मियामदा खंगनजबा अमा इपेक टीवी न्यूज़ चैनल असिदा तोवान तोवान हिरम सिंगी मतंगदा एडवर्टाइज तौबिनिंगबा मियोय सिंगी ओइना यामना चाउना ऑफर पिजरी मरम अदुना एडवर्टाइज तौबिनिंगबा मियोय सिंगना ऑफर असिगी खुदोंचाबा लौबियु हिरम असिगी मतंगदा अपाम्बा मियोय सिंगना मोबाइल नंबर 9366127201 दा कॉल तौबिरक्लगा खुदोंचाबा असि लौबियु हाइना इपेक टीवी न्यूज़ की माइकैदगी मियामदा अपील तौजरी।